Speak your heart. This is a vulnerable space. This is a space where we're going to become really brutally honest. Okay. Mr. Blue decided he will come back for one sleeping bag. Alright. Unfortunately, you cannot compete in Survivor without your flag. So this isn't really a debate. It's non-negotiable. When we finish off, one member of your tribe will need to rush back and go fetch me a sleeping bag. Capiche? My naam is Julian, was oorspronklik in die rooi tribe gewees, maar gelukkig nou in die beter groen tribe. So gelukkig in die groen tribe, die rooi tribe was bietjie moeilik, 'n bietjie konflik gewees. Ook nommers was bietjie af, iemand het nie opgedaag nie, so was klaar outomaties 'n nommer af gewees. Verloor ongelukkig toe die Immunity Challenge gister, word toe gekies deur die groen span. So ek gaan toe van 'n span wat volle koppie en 'n half se reis na 'n halwe koppie reis tussen 11 mense. En gister sit ons al met 4tjie. Nou maak ons so grappie, ons bid oor die reis net dat dit multiply, dat ons almal daarmee genoeg het. Vandag wen ons 2 challenges, kry 3 koppies reis, biltong, droewors, chips, peanuts, iced tea. So ja, en die community, alles is net baie beter in die groen tribe. As ek iets uit Survivor moet uitkry, iets waaraan ek wil groei, sal dit definitief iets soos, ek wil sê soos 'n emosionele breakthrough, waar iets net vir my soos, wow, dis hoekom ek hier is, dis hoekom ek gesit is op hierdie planeet. Dit is eintlik my hoof mikpunt vir Survivor. Ek wil ook nog graag op die regte Survivor gaan, soos die TV-series ene. So ek meen, toe ons hier stop, woensdag aand met die bus, dus ek so excited, ek kon nie wag om te begin nie. Yes, what a great day so far. Sal maar sien hoe gaan dit vorentoe, maar vandag sover is absoluut great. Lekker vol geëet, nou net 'n lekker middagslaapie gehad, reg vir vanmiddag se Immunity Challenge. This is an immunity.
not the hardest year we've seen, but this is definitely the year with the most grit. I want you to applaud yourself. Yeah.